Gubiti mast je zapravo jednostavan proces i ukoliko stagnirate, evo 4 savjeta koja će vam pomoći. Prvo, rotirajte hranu na svaka 4 dana. Većina ljudi jede 15 do 20 istih namirnica, što može da ima za posljedicu javljanja nekih intolerancija na hranu, što opet otežava proces gubitka masti. Ako ste danas jeli piletinu, to ponovite tek nakon 4 dana, u međuvremenu jedite neko drugo meso. Računajte u naredne 3 dana utrošene kalorije. Zašto baš 3? Ukoliko niste profesionalni fitness takmičar, nema potrebe da konstantno pratite unešene i potrošene kalorije. U naredna 3 dana dobit ćete validnu informaciju da li unosite previše ili premalo za vaš cilj. Treći savjet, radite trening snage jačeg intenziteta i manjeg broja ponavljanja. Kada ste u energetskom deficitu, cilj treninga snage je da sačuvamo postojeću mišićnu masu i snagu, a to se najbolje postiže treningom jačeg intenziteta i u prosjeku manjeg broja ponavljanja. U vaš nedeljni raspored ubacite intervalni trening. Intervalni trening je oblik kardio treninga, a ujedno je i najbolji način da ubrzate proces gubitka masti, uštedit ćete vrijeme, sačuvat ćete mišićnu masu i poboljšat ćete kardiovaskularno stanje. Možete koristiti razne modalitete od hodanja, trčanja, plivanja, bicikla.